waba ugira ikibazo cyo kubabuka kubera gukoresha kotegisi za feke? No, twakuzaniye kotegisi nziza kandi zitaguteza ikibazo. Izo ni kotegisi za halo. Kotegisi za halo sasa zibamo ice zikurinda gushyuhirana. Ikindi kandi izi kotegisi zirimo antibacterials zishobora kuneutraliza ama infection. Akarusho kuri izi kotegisi sasa nuko yo itamara amasaha 3 nk'izisanzwe, ahubwo yo imara amasaha 12. Ku bindi bisobanuro sasa wahamagara kuri nimero 0788 335 13 cyangwa kuri nimero 0788 34 23 53 kabiri. Izi nimero kandi ziba no kuri WhatsApp, ushobora kurangura cyangwa se ukagura kuri detaye. Halo.